uMavava mfoko Skhakhane awuyibambe la phezulu uyibambe la ngihlale ngizwa kuthi nekhanda elitshekile nje nenqondo ngiyibonile ukuthi itshekile namhlanje ngubonile ukuthi nekhanda nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho bengingakwazi mina bengihlale ngizwe nje kuthiwa uMavava mfoko Skhakhane unekhanda elitshekile ngibonile ke ukuthi nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho wena mfoko Skhakhane ngifikile ku life wakho njengoba bathi bengithekile nje abantu ukuthi ngize ku life wakho nale zampuka nathi ugcwele nazo lapha na kulo life wakho loyana ngafika khona ngithe mangizwe ukuthi ngikhuluma umsangano njengamakhandenu ngase ngisuka lapho ngase ngakhomenta inkulumo yami ngayibhekisa kulo mfana la kade ekhuluma lapha ebengimthuka wathi usuka lapho wena usungivala ngamakhomenti wena Mavava wasungivala ngamakhomenti uyenzelani leyo nto lalela ke wempukane ehlaza enkulu wena uyimpukane ehlaza lenkulu yaleli toilet engaflashwa wena ngoba ukwazi ukuthi uvuna uMax njengoba uMax esanganile nje bese wena ukhomba ukumvuna uzukhipha igama lo ukuthi wena each and everything eyehlakalela uMax njengamanje wena uzoba involved okusho ukuthi wena uyamvuna uMax kulento ayenzile uhambisana noMax wena Mavava uyimpukane ehlaza lenkulu inqondo awunayo ayikho inqondo hlale ngithi unenqondo cha ayikho inqondo uyongivala nje kuwonke amana akho life bakho la bavala khona la ungivale khona ukuthi ngingakhulumi la this is my platform ukwazi ukungivala into kumele uyenze nje woza lapha kuzongibuka ke manje sengutsheleza yakhe indaba inqondo awunayo mfana wakaMavava awunayo inqondo bengihlale ngithi inqondo unayo hayi awunayo ukuthi lo mfana wakaMax njengoba esangana kanje yana nje sangana ubusuku nemini khona umuntu ongathiwa emdala njengawe nje ufuna uMax njengoba egula njena okhomba ukuthi uhappy njengoba ubobelele lapha nje enakho esibhedlele lo impilo yakhe wena ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo hayi Mavava inqondo ayikho inqondo awunayo Mavava useless awunayo inqondo Mavava awunayo inqondo uyabona kunomfoko lapha okhulume kamnandi kabi useyamiyeza khulume kahle kabi useya lapha wathi usiyalenta akafisa ukuthi yena iqhubeke the way iqhubeka ngakhona wathi yena ufisa ukuthi lento siyilungise ngendlela efanele ukuthi ilunge ngoba kube khona nokuzwelana yebo ubobo wakhuluma kakhuluma yena ekhulunyiswa into ayiphekwayo esingayazi thina bese kuba ukuthi ke nangoke sehlakalelo lenkinga le emehlakalelo akumelanga kube khona abantu abakhomba ukujabula ngesimo esehlakalelo ubobo ngoba kumanje usenakho useyintweni ezithu kungenzeke ebuye ephila ngokuyekhanda njengoba kuthiwa washayika ikhanda nje njengoba silazi ikhanda ukuthi sensitive kangakanani kungenzeka futhi ebuye ngaphili wena Mavava nesikhathi sokuthi kumele ujabulele ukuthi unakho ubobo ulimele ubunjalo lobo uyinja mawunjalo Mavava uyinja mawunjalo uyinja ufana nalenja lekuthu Max mawukwazi ukuthi ungavuna uMax njengoba kade ekhuluma kanjeyana ukhomba ukumvuna wena bese uqede lapho ungiblockele ukuthi ngiba against inkulumo enikhulumayo nalezi zampuka nathi ukhuluma nazo njengoba wena ungenkulu impukane uyimpukane enkulu ehlaza noMavava edla amasimba ngiyema lapho upart 2 uyeza bhuti uyeza webhuti uyeza upart 2 wabuya ngiyabuya ngeke kungivale la this is my platform ngeke kungivale la ngeke kungenze lutho Mavava la ngeke kungenze lutho iplatform yami la ngiyazenzela la ngiyazenzela la ngiyakuphendula la nguphendule ngubhekisele wegcina ukungivala kubo life bakho la usangana khona nomhla ka1 nalezi zinja lezi ezinye ofana nazo ngicasule kabi wena Mavava ngicasula ngingakwazi awangicasula unginyanyisile unuka njenge-toilet leli lingaflashwa le ndizimpukane ezihlaza weke loyo mawukwazi ukuthi kumele ube uvune lo mfana ukuthi uMax njengoba esangana nje kudungizela isizwe sonke sikaMaskandi neSouth Africa yonke ngento ehlele eyahlakalele ubobo bese lo mfana ezokhuluma manje bese wena ukhomba ukumvuna ubunjalo obuyinja Mavava mawukwazi ukukhuluma kanje kusho mina uDubula ngiyema lapho
Hhayi-ke ngane zakwethu, lobo kuwuDubula Mbatha odume kakhulu ku-TikTok lapho kade ekhuluma khona ebhekise kuMavava. Asihlangane comment section sive uvo lwakho.